Bog svima, moje ime je Darko i danas ću vam u suradnji sa Zvijezdom pokazati kako napraviti najbrže i najukusnije uskrsne krekere. Za pripremu ovog recepta vam nije potrebno nikakvo kuharsko znanje. Dovoljno je samo malo dobre volje i malo vremena. A vremena trenutno i onako svi imamo u izobilju. Zato razveselite ukućane jednom slasnom domaćom grickalicom, a sebe oslobodite od stresa jednom kuharskom seansom u kuhinji. Pa krenimo. Prvo naribajte sir. Možete koristiti bilo koji polutvrdi sir koji volite i koji imate kod kuće. Kuhanu šunku narežite na kockice, a list svježeg peršina sitno nasjeckajte. Brašno, ali i sve druge namirnice možete izmjeriti pomoću vage, ali i pomoću šalice za čaj ili kavu. Na 2 šalice brašna idu 2 šalice sira i šunke i 1 šalica vrhnja i majoneze, s tim da stavite malo više vrhnja u odnosu na majonezu. Na kraju dodajte čajnu žlicu soli i čajnu žlicu ulja. Tijesto možete zamjesiti kuhačom, a možete ga zamjesiti i rukama. Tijesto nije potrebno dizati, već ga možemo odmah razvaljati na radnoj površini. Iz razvaljenog tijesta krekere možete izrezati nožem, kalupima, a meni najdraži način je ipak mala čaša. Krekere sa malim razmakom poslažete na lim za pečenje na koji ste prethodno stavili papir za pečenje. Krekere pecite u prethodno zagrijanoj pećnici na 200 stupnjeva i pecite ih 12 do 15 minuta ili dok ne prime zlatno smeđu boju na vrhu. Evo, krekeri su nam gotovi. Ja sam ih odlučio poslužiti uz meni dragi umak od majoneze, limunovog soka i hrena. Nadam se da vam se sviđa recept i da ćete ga uskoro isprobati. Ja vam želim sretan Uskrs, provedite lijepe blagdane u krugu obitelji. Bok!